poštovani prijatelji, dobro nam došli u dobri čas ako Bog da, a sa vama svaka dobra i čestita sreća koja će nas po našem starom srpskom patrijarhalnom običaju još više zbližiti, još više složiti i obožiti na obostrano zadovoljstvo, nadam se. S časom dobrijem, s mirom Božijem, u ime ovog našeg današnjeg čestitog sastanka, u ime ovog našeg novoga prijateljstva dižem ovu čašu za zdravlje svih u nas, za zdravlje oba doma, i našeg i vašeg. A u Boga nada da ovo naše prijateljstvo bude dugovjeko, obostrano, ničim i nikada neomraženo, glasito i ponosito, čestito, nadaleko glasito, od roda rodno, a od Boga blagosloveno ako uvijek, da ne bi ne sve u ovom našem današnjem sastanku, nego da se uvijek srećemo, da se uvijek pazimo, da se uvijek obilazimo i da se s ovim našim prijateljstvom dičimo i ponosimo kao soko planinama, kao vuk brzinama, kao nebo oblacima, kao junaci barjacima, kao pčela cvijetom, kao Vidovdan ljetom, kao Kosovo Jugovićom, kao Srbi Karadžićom, kao livade cvijećom. A mi svakom dobrom i čestitom srećom ako Bog da. Časom dobrijam mirom Božijem i u nad Božiji, da za naše drage, poštovane i uvažene prijatelje vazda i uvijek čujemo dobar i čestit glas. Da uvijek u vama imamo odanu, jaku i čvrstu uzdanicu, a vi također u nas. Nadam se, jako Bog da će biti tako. I da će Gospod Bog da se naši budući potomci kaživaju na Megdanu junačkome, na saboru bratskome, na divanu gospodskome, po imenu poštenome, po koljenu junačkome i po svakoj dobroj sreći ako Bog da. Gdje se sastajali, tu se radovali. Vas da jedni za druge pitali, obilazili se i polazili se, sve u zdravlju, Božijem miru, obostranoj sreći ako Bog da. S mirom Božijem, s krstanom poslom, da pijemo, da se veselimo. Dragi poštovani prijatelji, osjećate se komotno, da popijemo, da se proveselimo. Ovo je naš dan, ovo je dan naših mladenaca i svi u nas, naših kumova, prijatelja. Svi ste mi živi, svi ste mi zdravo i veseli. Živio!